فرماندار گشتی هیزن سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی و سروک دمکی سوریه احمد الشارع ده مهیدا بلگه کل هفکرنه امضا کرن. دمدیا جواکی دا لسر وان دیمنان گرک نیرخاندنین جهب جدا هاتن کرن. هن وکا سرکفتن دبینن کسشی وکا تکچونه دنرخینن. لگلو کردین لآمده و پیمانه چوا دنرخینن. لازمه که آشتی و آرامی که دنیا و گله دا بید چکرن. وانجی دنیا و خدا جبو دوی ولات خدا خواستنه که آشتی که آواب کن به هر او تکوشینه بدن. یعنی امنا خوزن هیزین در و مداخله نوا سوریه بکن. اویا دویجی که شخصا کار بن برای جهبو دورا یعنی هم آلیکاری بخوزن هم آلیکاری اویدنه برای بدنه هبو دو. او باوری فرقلی هنه مذهب فرقلی هنه برای یکی تیا خوشه بکن. دگل کل سر مدیا جواکی گلک پاروکرنان دا پیمان جبو کردان وکا تکچونه تی پینا سکرن لیل آمده کسین که جبو کردان گشبینن جی هنه. Ben olumlu buluyorum. Neden? Ez beğeni direnim. Jberku projen piştqatliyame alser alaviyan peyman hata imza kirin. Ez bawer dikim ev ji bo dawîkirina qatliyame bû. Jberku Kurd dostê xwe jî dijminê xwe jî baş nas dikin. Yani ev ne teslimiyet e. Ji xwe di peymanê de jî hatiye dest nîşan kirin ku tifirq û mabeynê wê nekin nav bawerî ziman û gelan. Lê ez bawer dikim ku desthilatiya colanê jî ne pir dirêj e. Ê ku bi ser bikevin wê Kurd bin. Kürt siyasi hareketinin piştî encama têkoşîna berxwedana siyasî ya Kurdan hemî bawerî û gel bi nasnameya xwe bi pebûna xwe wê bikaribin bijîn lê ji bo wê jî destûreka nû ya bingehîn pêwîst e. Li hevkirina her du serokan qonaxeka ku dîmenên qetlîama Alewiyan belav bû rast hate. Hevserokên Partiyê Tuncer Bakirhan Roja sêşemê li Amedê di deklarasyona Newrozê de behsa qetlîama li ser Alewiyan û peywana her du serokan kir. Wî qetlîamê şermezar kir. Hevserokê demê bawer dike ku ev peyman ji bo xêra hemî gelan e û di heman demê de belgeya rawestandina qetlîamê ye. پشتی قتل عام امضاکردنا مطابقت دبک و ببا صدما فکاران لیتوی امضای دا چه قازجی کردان هبا او قازجی علوی خریستیان عرب و ترکان جی هیا همی رنگین سوریه ده همبیزا خدا دهوینا. لترکیه و لآمده قتل عام سر علویان به خوپشاندانان هات شرمزار کرن. لآمده د داخویانیک ده بانگوازی لنتوین یکبوی هاته کرن که جبو علویان بلزگینی گاو باویشن. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد.